Akariba Kiendero ni bajukitie mathigi kuandamana bakienda baingirwa wirane bwa barabara ya Kaga Kiendero Mwanka Kaithe bariuga ni miaka 7 ikurukite na gutikio kiathithwa kiri barabara ukumania na wirane buria bekiritwe ni thirikari nandi bakiromba kiriro kiao gukinyira atongeria bao. Ni barabara ya kuma Kaga kukurukira Kiendero kwita Kaithe ira nandi gandarathi ya miaka 7 ithiri na mwankira nandi barabara iji ituromba gwikirwo rami gitumi nandi akariba ciumiritie na kuthaba kirotera thineji nandi bira bingi byo turikaria ikwithira turenda nya tukuthithia njira yetu ingwa lakini contractor atura tukaringithia tukoria roire mitaro ejere ikendero tuchigiria monkari twe na caravat itweki aja kwa miseki karabatira twikira thira buru tura ekaregeria barabara ni raire mashamba na no barabara ira tukwirwa no ira tukwirwa in contract na no ira tukwirwa contractor site miaka 8 na inde kita muchemani jwa mbere yurajwa didite participation njira ya kiamberia na ndale gitari undale chibu wina kirauni mutoe na ndekira ntoba muchemanio na batutere na njire kariho ou itathithwa mwanka nandi woria barabara ethithwe ukerwa yene MP woria nge ukerwa yene MCA yani ekageranirwa kugeranirwa. Pesa ya kutengeneza barabara ni kodi ya Wakenya na sisi ni wake ni Wakenya. Kiendero ni ke ni Kenya, Kiendero ni ke ni Kenya, Kaga ni ke Kenya, Karegeria ni ke Kenya, Kaithe ni ke Kenya, na sisi wote tunalipa kodi kama watu wengine. Ni lazima tuone mazao ya kodi yetu yenye tunalipa, we pay taxes. Baugite nandi kugita karaja barabara iji ni twekiromba kura muno na mwankira nandi batitikire ntobu bithika kairi 2017 barabara ni rombete kura barabara iji ne gutukinya Meru level 5 hospital anto bantu re batumbo kinya Meru level 5 ngari kede tukuga tukwenda kunyinya jam irende ne town tutumba ko weta manto kunyinya jam e town tutuko weta barabara ya Kaithe Kiendero kwita Kaga Bara iji ni ete kuromba kure gitare onde na nande anto ibanogete imanto jaja na ito koria thirikari na kuinyia gukwingi tafadhali barabara ni thithwe nonto contractor ero barabara aitere ngugi na ria rungamira atigire mithetu yojuri njire ne ingite njira ithumbagie mithetu bitori marori nonto igitare onde munya nejete aja turomba kura iguru barabara eje tuthithirwe barabara kagwira nejete aturomba kura iguru barabara eje kiraito nejere aturomba kura iguru barabara eje na twiba eje abonde nande turioria atiri igitare uri onde batwire ikura tutiba eje kana imbi batwire kabatwe tutena obatu batuthithirwe njira na nantu bontu nandi bago bakwanya nantu kuithano enda barabara iji ambe kuthithwa kethatu nandi baketho bakituke matagaria bebongwa tutetera tukinya miaka 10 kenda tukomba kwithio tutagaira wirubu itukuona contractor ore aja site ne monka thai na igi barabara ingi ndene Miru na barabara hiyo ciarikirie ne ambiritie lakini kiuri kera tukuria tu antu bantu rezi aba atwire ire tukeja kurikanwa na tuari bakura bantu re o batu twenekanira automatum na tuambiria mantu jaja itu nyatiro tukambia kuthithia atia tunapatia serikali siku 5 tu 5 days. If we don't get a positive response, and the response is an action, not a word. The response must be an action, not a word. If we don't get any response from the government, the next thing, kila mtu atapitia hii njia. Kutoka Maua, kutoka Meru kwenda wapi, utapitia hii njia. Hakuna kupita ile. Only 5 days. Wayou tukainga njirere anene, kenda anto betira njirene. Kenda nyoba igora tukuigwa. lakini nkuga atiri tukunoga na ndiba igwa atiri barabara eje ne thithwe antu baraba kwenda Kiendero ikirwa rami njare iguru Muthuri Muriuki, World TV, kuma Kiendero.